이것이 무엇이냐 이게 만나예요. Энэ юу вэ гэж хэлээд байгаа нь манна байх нь. 만나의 뜻이 이것이 무엇이냐 이거예요. Маннагийн утга нь энэ юу вэ байх нь 자, вэ? 이슬이 내린 후에 지면에 이것이 있었다고 돼 있죠. Шүүдэр бууга шүүдэр арилсны дараа энэ зүйл нь гарч ирсэн гэсэн баг. 이제 이슬이 마른 후에 이제 이렇게 돼 있는데 За шүүдэр одоо хатсны дараа гэж байгаа ах. 몽골어도 그렇게 번역돼 있나? Арилхад. 그 여기 없어진 다음에 이렇게 돼 있죠. За шүүдэр арилхад гэж гарч байгаа ах нь тийм байгаа. 그죠? 근데 이게 이제 좀 더 정확하게 번역하면 그 이슬이 굉장히 많이 이렇게 내린 상태 그런 걸 설명하는 거예요. За илүү наривчлан хэлэх юм бол шүүдэр их буусан үеийг хэлж байгаа ах 그 нь. 이슬이 듬뿍 내린 다음에 뭐 그런 뜻이에요. За 이 шүүдэртэй 굉장히 많이 내렸다. үнэхээр 그 их 다음에 тогтсны дараа гэж байгаа ах нь. 근데 이게 뭘 얘기하면 이슬은 이제 성경에서 하나님의 은혜를 얘기하는 경우가 За 많아요. энэ юу гэж нэгэвэл шүүдэр гэж байгаа нь Библиэлд Бурхны нэгүслийг ихээ одоо илэрхийлэн bitсэн байдаг байх нь. 청년들이 좋아하는 말씀 있죠. 그거. Залуучуудын дуртай үг байдаг штэ. 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 Өөрийн шүүдэр мэт эзний залуучууд. 10편 110편 그죠? Дуулал наман дээр гардаг тийм биз? 좋아요? Та бүхэн энэ үгэнд дуртай юу? 새벽 이슬 뭔가 좋은 것 같잖아. Одоо өөрийн шүүдэр гихлэл ягаад энэ гоё сайхан зүйлтэй 이게 адилхан. 하나님의 은혜를 듬뿍 받은 사람들이야. Бурхны нэгүслийг бэлхэн 그 청년들. ариунаар хүртсэн хүмүүс тэр залуучууд ч юм. 그래서 이게 은혜를 얘기하는데 За шүүдэр гэдэг нь тэгвэл нэгүслийг илэрхийлж байгаа. 만나가 내리는 것처럼 하나님의 은혜의 말씀이 계속 내려오고 있는 거예요. Манна бууг өгөгдөж байсантай адилхан Бурхны нэгүсэл нь өдөр болгон өгөгдөж байгаа. 이것을 날마다 거둬라 이렇게 За 말씀하시는 거예요. тэгээ үүнийг өдрийн хэрэгцээгээрээ өөрт хураа гэсэн 그죠? байна. Тийм багаз. 그러니까 한 달에 한 번씩 먹으면 안 된다 그 얘기죠. Югсүгэ сард нэг удаа идээд ээж болохгүй шүү гэж хэлж байгаа. 주일에 한 번만 와서 먹으면 되면 안 된다 그런 7 얘기예요. хоногт тэ эзний өдөр нэг удаа ирээл идчихдэг тэгэл болчдөг зүйл бишээ гэдгийг хэлж байна. 매일매일 이렇게 이제 공적으로 와서 말씀을 듣는 것도 필요하고 Мэдээж одоо нийтийг хамарсан цуглаандаа ирээд үгийг сонсоод үгээр хангагдах нь чухал. 개인적으로도 매일매일 먹어야 되는 거예요. Гэхдээ хувьдаа ганцаараа байх үедээ өдөр болгон үүнийг бас идэх ёстой байх нь. 우리 형제자매들 하루에 식사하는 숫자만큼만 말씀 봐도 좋을 것 같아요. Манай ахын дус өдөрт яг хэд хоололж ийн түүнийхээ тоогоор л үгийг уншаад харуул сайн байна. 365에는 4장 읽게 돼 있는데 За одоо 365 гэдэг дэвтэр дээр бол 4 бүлэг унших талаар л хэлсэн 근데 байна. 내가 하루에 밥 한 끼 먹으면 한 장이라도 읽으면 좋을 것 같아요. Тэгвэл би өдөрт нэг л удаа хоололж байгаа л ядаж нэг удаа нэг бүлгээ унших хэрэгтэй. 그래도 좋을 것 같아요. 그래도 Тэгвэл сайн юм шиг. 4장 안 읽어도 4 бүлэг уншихгүй байлаач. 처음에 그렇게 시작하면 될 Эхэндээ 거예요. тэгж эхлэхэд болох нэ. 그다음에 16절부터 18절까지 같이 읽어봅시다. 16-аас 18 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа уншия. Эзэн хүн бүрд эдих хэмжээнээрээ үүнээс цуглуул. Майхандаа байгаа хүний тоогоор нэг хүнд нэг омор байхан авагдсан гэж тушаасан гэв. Израилийн хүүгүүд ийхүү үйлдэв. Харин зарим нь их зарим нь бага хураажээ. Тэд түүнийг омороор хэмжгэд их хураасанд нь илүү гарсангүй. Бага хураасанд нь дутсангүй. Хүн бүр эдих хэмжээгээрээ хураасан байв. 이게 한 사람이 이제 한 사람당 취해야 되는 양이 남아 있죠. За энэ дэр нэг хүний хураах ёстой хэмжээний талаар гарч байгаа ах нь байна. 그렇죠. Тийм багт. 최소한 요만큼은 있어야 된다 그런 얘기잖아요. За доор хаяж ийм хэмжээних байх ёстой шүү гэж хэлж байгаа. 저는 아까 한 장 얘기했는데 Би бол нэг бүлгийг хэлсэн. 근데 밥 한 번 먹지는 않을 거예요. 그죠? Гэхдээ хүн өдөрт нэг л удаа юм иддэг бол биш шүү дээ, тийм биз? 우글론이 채는 밥이 아닌가? Өглөөний цай чи хоол нь тооцохгүй юу? 자, 터쳐잉벌 3번은 되겠네. 그죠? За тэгээд тооцчих юм бол одоо 3 өдөрт 3 байх нь шүү 그렇죠. дээ. Тийм багт. 그러니까 자기가 그렇게 분량을 정할 필요가 있을 것 같아요. Өөрөөдөө бас ийм одоо хэмжээ тогтоож өгөх хэрэгтэй юм шиг 근데 이제 байгаа. 하나님이 정하시는 분량도 있다라고 생각할 수 있는 거예요. Гэтэл Библиэлд Бурхны тогтоож өгсөн хэмжээ бас байна гэж хэлэх нь байна. 그러니까 믿음의 분량에 따라서 Өөрт байгаа итгэлийн хэмжээний дагуу 하나님이 정해주신 분량이 있다고 할 수 있는 거예요. Бурханаас тогтоож өгж байгаа хэмжээ гэж байгаа. 여기 18절에 보면 많이 거둔 자도 있고 적게 거둔 자도 있다 이렇게 돼 있죠. 18 дугаар ишлэл дээр нь ихийг хураасан бас цөөхнийг хураасан багыг хураасан талаар гарч байгаа. 그렇죠. Тийм багт. 근데 많이 거뒀든 적게 거뒀든 부족함이 없다 이렇게 말씀했어요. Их хураасанд нь илүү гарсангүй, баг хураасанд нь тэр нь багцсангүй гэсэн 그러니까 байна. 하나님이 Бурхан 믿음의 분량에 맞춰서 тухайн хүний итгэлийн хэмжүүрт 그 тааруулаад 말씀을 깨닫게 해주신다는 뜻이 들어있는 거예요. үгийг ухааруулж өгдгөө гэсэн утга байгаа ханаа. 네, 어린아이에게 너무 많은 걸 깨닫게 해주지는 않아요. За балчир хүүхдэд дэндүү олон зүйлийг нэг дор хэлээд ухааруулцдаггүй. 어린아이가 그냥 소고기를 바로 씹어 먹는 건 아니잖아, 그죠? За тэр жаахан хүүхч үхрийн махыг зажилж идэх ёстой гэдгийг мэдэн штэ. 반통 마셔야지, 반통. Мэдэж 반통 먹어야지. бантан уух хэрэгтэй. 그렇죠, 예. Тийм биз?
맞아요. Зөв үү? 그것처럼 Түүнтэй адилхан шиг 믿음의 분량이 있는 거 믿음의 분량. итгэлийн хэмжүүр гэж байгаа. 그러면 이제 хэмжээ. 구원받은 지 뭐 5년 지났고 10년 지났으면 당연히 더 많이 읽어야겠죠, 그죠? Аврагдаа 5 жил 10 жил болсон бол бүр илүү унших ёстой тийм биз? 그죠? Тийм биз дээ. 근데 많은 사람들이 이제 많이 읽었다고 자기는 다 안다고 이렇게 착각을 해요, 착각. Гэтэл олон хүмүүс болохоор би уншижсэн би ихийг мэднэ гэж эндүүрээд идэг. 그렇죠. Тийм биз? 저는 구원받은 지 자랑은 아닌데 좀 시간이 많이 За 지났는데 пастрын хувьд аврагдаад удаж байгаа нэлээд цаг хугацаа өнгөрсөн. Энэ гайхуулж байгаа зүйл биш ээ. 그럼 당연히 더 많이 읽어야 되는 거예요, Үгүй. 그죠? Өнгөрсөн хугацааныхаа хэмжээгээр илүү тодорхой их унших ёстой л гэсэн үг. 그럼 뭐 여기서 저보다 이제 더 많이 읽은 분도 있을 수도 있을 거야 아마. Мэдээж та бүхний дунд надаас илүү уншдаг хүмүүс байж таараа байж магад. 어쨌든 좀 읽었어요, 저도. Ямар ч тач миний хувьд бол нэлээд л уншдаг. 그래서 읽으면은 이제 눈에 한눈에 쫙 들어오는 것도 있어요, 그냥. Тэгээ унших юм бол тэ шууд ингээд харагддаг зүйлсүүд байна. Нүдэнд орж ирдэг. 옛날에 다 외웠던 장이거든, 그거. Яг үгүй дээр үедээ тэр бүлгийг цээжилж исэн бүлэг. 요즘 청년들 외우고 있죠, 그거. За залуучууд болохоор цээжилдэг үстэй бүлгээр нь. 그죠? Тийм 그런 биз? 장은 이제 계속 뭐 30년 넘게 계속 읽어왔으니까 Юу гэсүгэ цээжилсэн бүлгээ 30 гаруй жил ингээд давталтаа уншаад ирсэн 눈에 учраас 쫙 들어오긴 해요. нүдэнд шууд харагддаг тусдаг байх. 그런데 그 모든 말씀을 다 완전히 아는 건 아니에요. Гэхдээ нүдэнд орж ирдэг тустай байлаа гэх тэр бүх үгийг яг тодорхой бүгдийг мэдэж гинүү гэхлээр бас үгүй байгаа даа. 우리가 음식을 먹으면 100% 완전히 다 소화되는 게 아니에요. Бид бүхэн хоол унд идэхлээр эдсэн зүйл манай хотоодонд ороо 100% бүгд боловсрдог бол биш шүү 나가는 дээ. 것도 많아요, 그죠? Гадагшилж байгаа зүйлсүүд ч гэсэн 그건 олон байдаг. 마찬가지인가 마찬가지. Үүнтэй яг ижилхэн баахна. 근데 어쨌든 간에 계속 먹어야 된다는 얘기죠. Ямар ч тач бид бүхэн үргэлжлүүлэн байнга идэх ёстой л гэсэн үг.